Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti mwe mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Mbahe ikaze irambuye cyane kuri page y'amakuru agezweho cyane ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hakurya inyanja ngari. Turibanda kuri politiki ndetse na diplomasi, turebera hamwe uko situation imeze. Munyemerere turebere hamwe uko ku kibuga cy'imirwano ibintu byagenze mw'abantu mwe gisirikare cya Congo FARDC cyongeye kwesurana na M23. Twibanda cyane kuri resulta z'imirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'amakuru yiriwe avugwa ubugomba kuzinduka wumva uko byaje kuba birangira. Birumvikana cyane ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutalamu wacu uri Goma. Turaje tuganire kuri situation Goma uko umutekano wifashe nyuma y'igitero cya drone z'igisirikare cya Congo zagabwe hariya muri uriya mujyi, zagabye igisasu cyangwa se ibitero hariya muri uriya mujyi wa Goma bigamije abayobozi ba M23. Ibihugu bitandukanye byamaganye icyo gikorwa, harimo umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, harimo igihugu cy'Ububiligi, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanga turanibanda ku byo zatangaje bishobora gutuma Tshisekedi anafatirwa ibihano, ariko kandi turebera hamwe icyo umuryango wa African Union wabivuzeho 5-5. Tunarebera hamwe uko u Rwanda rwagaragaje impungenge zarwo ku bikorwa bya guverinoma Kinshasa ndetse n'ubufatanye bwayo na FDLR. Hanyuma ariko ikindi tuza kuba tugarukaho 5-5 n'u Rwanda rwamaganye uburyarya bw'amahanga. Turaje tubikomozeho, ariko kandi ndabwira ko mu bice bya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo haraturuka amakuru mabi cyane y'ibikozwe na Wazalendo. Turaje tubikomozeho, ariko kandi ubu ngubu ikindi kiri kuvugwa nuko abarundi 72 bari bahungiye mu Rwanda batashye, ndabibabwiraho. Hanyuma ikindi tuza kuva imuzi n'umuzingo, turarebera hamwe ibikubiye mu busesenguzi bw'inararibonye mu bijyanye n'umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ndashaka ko musobanukirwa hanga 5-5 ukamenya mutese Tshisekedi bye bite, kuko abenshi bari baza ese Tshisekedi mu burasirazuba bwa Kongo politike ye irasa n'intaba yo hepfo ihabwa yo ntitange. Turabikomozaho. Hanyuma ariko hari ibyaha bishinjwa MONUSCO byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo. Uraje umenye ibyari byo. Ni MONUSCO iri mu marembera. Murabizi ko ejo bundi yabonye undi muyobozi mushya ari we James Wan, uyu wasimbuye Madame Bintou Keita. Turasha tubikomoza, ariko igisirikare cy'u Rwanda gikomeje guhura n'isanganya. Ndaje mbabwire inkuru yuturwa cyane ku ngabo z'u Rwanda by'umwihariko iziri muri Mozambique. Ibigiye kubaho birakomeye cyane, ariko kandi ndabwira ko amakuru ari menshi muri teritwari ya Warikare. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, naho ibintu byahinduye isura. Ariko kandi turananyarukira muri access zitandukanye ikisangane, turebera hamwe uko byifashe. Hanyuma turagaruka mu Minembwe mbabwire ko inkuru ituruka yo ni nziza nyuma y'uko tumaze iminsi tubabwira uburyo amarira yabaye amariba ku baturage. Hanyuma rero ndabikomozaho mbibabwireho 5 kandi turakomoza ku makuru ari kuvugwa muri Afurika y'Uburasirazuba. Tubive imuzi n'umuzingo. Ndabwira ko kandi igisirikare cya Amerika ngo kibwe drone enye. Turabikomozaho, ariko ndabwira uburyo Iran yibasiye Israel mu bitero bishya ikoze cyangwa se yakoze, yanakomeje no gufunga umuhora wa Hormuz. Turaje tubive imuzi n'umuzingo. Reka rero nongere kuri inshuro mbaha ikaze nanabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Yes, hanyuma reka ndebe ko nafatisha umutalamu wanjye rwose uri Goma tumaze tuganire kuri situation Goma nyuma y'uko ku munsi w'ejo hari habaye imyigaragambyo yamaganaga biriya bitero by'igisirikare cya Kongo by'umwihariko ibitero bya drone byari bigamije kwica abayobozi ba M23 byagabwe hariya muri quartier Himbi, ni muri uriya mujyi wa Goma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyamaganwe n'abatari bake. Reka turebe ko tumufatisha. Ubwo ariko hari cyo EAC iri kuvuga ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri iyi nkuru turareba hamwe uburyo EAC noneho ahubwo iri mu manegeka ndetse rwose igisa nkaho ari bije yifashishwaga mu bikorwa by'uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
bije yashizemo hari ibihugu bidatanga imisanzu, dore ko ejo bundi mu nama yabaye tariki 7 hanzuwe ko ibihugu bizajya byitanga uko byifite. Hanyuma ariko byaje kurangira bigaragaye ko nyine ntago ari buri gihugu kizajya gitanga, ntago amafaranga buri gihugu kizajya gitanga agomba kubangana, kuko ngo hazakurikizwa ubushobozi bw'ibihugu bigize uyu muryango. Turaje tubirebere hamwe rero n'uburyo iki kibazo kigiye kuvugutirwa umuti. Turanyarukira ku ndondo ya Bijombo. Ku ndondo wazareno ngo bahahuriye n'uruva gusenya, cyangwa se ngo bahahuriye n'urugamba rukomeye, abatari bake banahasiga ubuzima. Ibi byose turaje tubivi muzi ni muzingo Talamu kabisa, ndabona kumufatisha bisa n'ibigoranye, ariko nawe ubwe naza arahita duhamagara, ndabizi neza ko tubana 5 kuri 5. Ubwo ariko kandi njyewe icyo nakora naba ninjira mu nkuru nzisasandura mbabwira uko bishoboka kose uko ibintu bimeze. Reka duhere Igoma. Abaturage bigaragambije basaba M23 ikintu gikomeye cyane. Muri mujyi wa Goma mu gitondo cyo kuri wa 4 tariki 3, abaturage benshi bo mu mujyi wa Goma bari babukereye bazirikiye mu myigaragambyo yamaganaga igitero cya drone cyagabwe muri uwo mujyi kigahitana abasivile, basaba ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 bageza ubusabe kuri iri huriro ribarindira umutekano. Yes, hanyuma rero bikavugwa ko ngo basabye M23 ikintu gikomeye. Reka rero mbe ari cyo mbabwira hangaha. Iyi myigaragambyo yabaye nyuma y'igitero cyagabwe mu rukera rwo ku itariki 11 Werurwe, ni kwa 3, aho drone bivuga ko yari iy'ingabo za leta Kongo yarashe mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma. Amakuru turukaho byabereye akavuga ko icyo gitero cyaguye mu by'ukuri mu buryo butunguranye mu bice bituwe n'abaturage benshi, kigahitana abasivile 3, ndetse mu bapfuye harimo witwa Karine Buisse, ni mu Faransa kazi wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Ihuriro rya AFC/M23 ryamaganye bikomeye icyo gitero, rivuga ko ari igikorwa kibangamiye ubuzima bw'abaturage kandi kirangije n'amasezerano y'agahenge aherutse gusinyirwa hariya i Doha muri Qatar hagati y'impande zombi. Hanyuma rero nyuma yo gutumizwa na societe civile ikorera muri uriya mujyi wa Goma, abaturage benshi bahagaritse ibikorwa byabo ku munsi w'ejo, bateranira mu mihanda itandukanye hari i Goma, bagaragaza uburakari n'agahinda batewe n'iki gitero, cyangwa se batewe n'iki gitero. Hanyuma abenshi bari bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa bwo kwihanganisha imiryango y'abishwe, ndetse banamagana ibitero bya drone, bavuga ko ingabo za leta Kongo n'abaturage mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bagaba. Noneho abigaragambyaga bakavuga ko ibitero nk'ibi bigaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi budashyira imbere umutekano w'abaturage, ahubwo bukoresha imbaraga za gisirikare mu bice bituwe n'abasivile. Bamwe muri bo bagaragaje ko ibi ari ibimenyetso by'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gukomeza kugundira ubutegetsi binyuze mu gukaza ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bw'igihugu. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko abigaragambyaga bagejeje ku buyobozi bw'iri huriro ubutumwa busaba ko Alliance Fleuve Congo M23 yakomeza urugamba rwo gukura ku butegetsi ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Abenshi bavuze bati noneho iki nicyo gihe ngo M23 noneho icara umuriro iharanire ko abaturage babohorwa. Hanyuma kuri ibi bitero amahanga yari yavuze ibyatangajwe n'Ububiligi, ibyatangajwe na EU, ibyatangajwe n'Ubufaransa, twabigarutseho, ariko noneho reka turebera hamwe ibyatangajwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ibyatangajwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, n'uburyo u Rwanda rwaje noneho rugaya amahanga akomeje kugaragaza uburyarya kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma reka tubanze turebera hamwe ibyari byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo mbararikire ko ku kibuga cy'imirwano tugiye guhita twinjirayo mu kanya gato cyane rwose. Uranyumva neza? Halo. Ni uranyumva neza? Ndakumva. Komera cyane. Mukomere. Yego, nizere ko ramutse amahoro. Hanyuma nyemerera utubwire aho Igoma uko ibintu byifashe, ntidukoresha umwanya munini kugira ngo tunyarukire no ku kibuga cy'imirwano muri Axe za Nyabyondo. Barambwiye ko naho amasasu yahoze yumvikana. Uyu
uyu munsi hari umuntu uriyo network zaho zanze zinyabyondo mbo ejo nshobora gukomeja zanze zananiye kabisa ariko naho urumva amazi ntagakiriya yandi ruri kwambikana umuriro ni wawo undi tu baracyotsanya kabisa bimeze nabi. Ariko iyo kubisa icyumvirizo wumva impamvu M23 itarasize ndege ari iyi buriya M23 yego byo yashatse kubahiriza bino by'agahenge bya Angola iseselefe kandi bari dekare bavuga ko batarebwa nabyo ko ingingo zibareba ari izadoha nizadoha ariko burya ako kantu nako kaba karimo yego iyi mekanizme ubundi niyo bari bategereje bazi ko izashyirwa mu bikorwa ariko byaranze birananirana leta ya Kinshasa bega Angola yabaye abagambanyi yego Angola yabaye abagambanyi urabona ko rero byabishyizemo imbaraga iri gushyira yiseserefe yego bumbe abajama bari kohereza ingabo mu bwenge n'amadrone menshi cyane yego kuko hano muri za Binembwe hano muri za Uvira yepfo bari baturutse Gatoyi bari bashatse gufata Rubaya urumva ko harimo abanyangola kandi iryo tsinda ry'abasirikare ba Angola ngo bazanye n'ibikoresho bya drone n'amasukoyi bikavuga ko ngo baje ku itariki n'ubundi nyirizina 18 z'ukwa 12 z'ukwa kabiri itariki yari yagenweho ko ariyo kubahirizwa hagahenge. Okay, icyo gihe rero iratariki yo kubahiriza agahenge yari yo tariki yo gufata Rubaya. Aha nuko ngo bashaka kuyogibura ariko M23 igende itimazi ivuga iti turi mu gahenge hanyuma bayitungure bayikubita imfunira niko babyita bafate Rubaya. Kandi ikindi amakuru mashya niyo nkomoko ya biriya bitero byo muri hariya Kibabi. Okay, kuko hariya nturi kureba Rubaya Rubaya ni nkaho bari bayigezemo uvuye Rubaya uri kujyaho aho uri kwerekeza warungiye aho yari iri na Rubaya mbega ni mu birometero 10 kuko bari ahantu ho bita ku Kanyaru ibirometero 10 nta nibiharerega nta birimo yego ni ibirometero 5 umuntu wari ku Kanyaru yari amaze kugera mu Rubaya kuko ingabo za M23 zari zirukanse bari ariko nagaru kwirukanka bo bakoze repris mega strategique bino byabo withdraw ya technique ya gisirikare yego icyo gihe ubwo bategereje kugira ngo bisuganye babakubite noneho babahashye noneho bya bindi bavuga ngo ujya gusimbuka neza arabanza agasubira inyuma bya bavuga ngo ujya gusimbuka neza arabanza agasubira inyuma. Okay, naho barabanza basubira inyuma abajama baragenda bibera ko bita inyabihanga muri Mufunzi abandi baraza bajya ikanyenzuki ubwo wazalendo delere abangola abanana abazalendo abatanzania yose n'abirunda aho bita mu Kanyaru ubwo bari bibwira ko bamaze gufata Rubaya tayari byabaye yego ariko ndakurahiye ndakubwiza ukuri ko nta nubwo bahamaze amasaha 5 barakubitiye ikintu cyo bita umuriro barabashora kujya isaha bari ahantu ho bita muri Masha iyo hasi munsi ya za Gikoma kure wenda utarutse turi muri za Gikoma ariko ndahamya nasherekanya ko muri Gatoyi nta kwarisiyo nta n'utambirayo uriyo hari ubwo siho yiciwe colonel uko ishatse wa FDLR
nava muri Gatoyi. n'uwitwa ni Tabangele ni Tabangeshe sinzi ukuntu bamwita nyaboneka wahoze muri uriya kizina natwe ntabwo twacyitayeho ariko naho ngaho kuko iriya Gatoyi abakoroneri bariyo nani nibo bakunda kuvuga cyane muno inangaha babazalendo uwo bita Mutayomba uwitwa koroneri Kigingi niwe waruvuze byari bicitse waruvuze uwitwa Kigingi Mutayomba nibo bari muri ya eneo ya nani ya Gatoyi yego axe ya Gatoyi yego aho uri muri axe ya nani ya Ruki baba n'uyu Delta abamangara nabo ngabo nibo baherereye muri ibyo bice byaho ngaho n'abandi nyine bagiye bavuka nyuma yaho mviriyeyo ariko abo bose ndi kukubwira amasura yabo ndayazi neza 100%. urabazi none se M23 aho ngaho ibaneshe ite ko bivuga ko hari imisada y'abahibu special force ngo bari kurwanana aba bahibu n'abana n'utwana toto erga M23 n'ingabo bano n'ingabo ntabwo yabudu kurwana uvuye muri Katanga undi akarwana kuri arwanira iwabo aharanira kubaho n'abana be n'abakuru be n'abamama n'abapapa n'abasogokuru uwo muntu uzamutsinde M23 niyo mpamvu irwana ikabatsinda ikabakubitira hareba inzega irabakubita umva n'inkweto bakazikuramo na teni bakazita bakajya kwisha mu baturage icyo kintu kabisa barabakubita bya nyabyo kabisa hanyuma reka tugaruke Goma gato ego nyibwirira umutekano uko wifashe ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo manifestation abasivile bari bahamagariye gukora imyigaragambyo bisabwe na societe civile ubwo noneho wambwira byaje kurangira bite byaje kugenda bite imyigaragambyo yarangiye nta gikuba gicitse ko akenshi ubwo yakorwaga mbere ubwo coalition yari yagenzuraga Goma byarangiraga hari abahasize ubuzima cyangwa se abakomeretse byagenze bite ntabwo abaturage bari bafite bwuko nabo bagabwaho ibitero bya drone manifestation yabaye uyu munsi ubwo manifestation yabaye uyu munsi cyakora nibyo koko twagize ubwoba tinya kujyayo hari abantu batinye kujya ari benshi cyane nanjye nagiye nyererewe ariko ndakubiza ukuri ko naho nagezeho bari kutubwira uti drone iraturasa Kinshasa iraturasa Gisegeti yavuze ko azasira umujyi wa Goma iriya manifestation mugiyemo barabica barabamara ubwo abaturage bagiye baza nyuma nyine bakerewe babonetse baraza twese dutanga ibyifuzo byacu nta gihunga nta manifestation nta manyanga yabayeho nta rugomo bizi ku coalition ya Gisegeti batwikaga amapine bakabomora amabotike hakaraswa abantu hagapfa abantu hagakorwa uburugo ububandi bwazira ngabo za Gisegeti bagahita baprofitira muri greve yabaye uwo munsi bakakora amahanga bari bakangiza byinshi waba uvuga ikinyarwanda bakaprofitira aho ngaho bakuzi neza bakakwica bakagutwika abo kukurya bakakurya bakabyungukiramo ariko buno hano muri iyi guverinoma ya M23 AFC ni ukuvuga ngo nta kivanguramo bihari yego duharanira kurwanya umwanzi wacu twese ni Gisegeti ushaka kuducamo ibice kwica abaturage manifestation twayikoze neza turagenda tujya kuri Monisco hano mu mujyi hano kuri Hotel Selena nabonye amavideo rwose uriyo nawe uri kumwe n'abanyamakuru bagenzi bacu hamwe n'abanyamakuru
ntabwo ndamwe n'umunyamakuru twabikoze neza, abaturage turavuga ibyifuzo byacu kandi nabyo dukeneye kugira ngo Gisegeti ibyifuzo bitatu by'ibanze abaturage bahurizagaho ni ibihe? Twahurizaga kumva ko twebwe ngo iki dushaka kugira ngo M23 yafashe ko M23 yigenga, ihabwa ubutegetsi bwayo ikigenga na guverinoma ikigenga iyiri. Lawrence Kanyuka yavuze ati, avuga ko ari n'ubusabe bagiye gushyira imbere guharanira, avuga ati abaturage barifuza ko dukomeza urugamba twabohora igihugu. Bisobanuye ko intambara ishobora kuba igiye gukomeza. Twavuze ko turifuza ko bo bakomeza, ntibakomeze no kumva amahanga, bagakomeza urugamba bakaho igihugu, aho abakongomani bose bari bakagira umutekano, kuko hirya no hino aho guverinoma iri bari kurira baricwa amanywa n'ijoro. Ubwo busabe bwanyu kuri M23 ntibyaba ari bya bindi by'umuheto ushuka umwambi bitari bujyane? Mwabijeje iki mwebwe? Abasirikare bazajya ku rugamba, ariko mwebwe nk'abaturage muzabafasha iki? Ndumva hari n'inzandiko twabahaye kugira ngo badukorere ubuvugizi ku isi yose, kugira ngo bamve gutaka kwacu, kuko Gisegeti ibyo yari gukora ntago bikwiye. Ashyigikiye ubwicanyi, ashaka gukurura jenoside mu bakongomani. Yego, ubwo mwemwe mwisheje M23 ko muzayikorera iki? Reka mbite imiheto ariko izajyana n'uwo mwambi nyine. Icyo twayikorera urakizi? Ndiheraho. Yego. Ndiheraho, ngewe ngomba kuba maneko wabo. Umuturage uzashaka kugambanira icyama cyaduhaye amahoro, turaryama tugasinzira bugacya uwo muturage nzamutungira urutoki. Erega urumwe mu bantu twaganiraga Goma itarafatwa, urabyibuka kera nkiri ku kinyamakuru kindi, bahohotewe na iriya koalisiyo ya Gisegeti nanjye ndimo. Wajyaga umbwira agahinda wahuye nako, kandi ndakumva cyane. Reka nongere nkubwire nti imore. Hanyuma M23 mwebwe akamwenyu ku maso birumvikana ariko mufite muravuga muti twaratabawe, twarabohowe, twahawe ituze n'umudendezo, ariko dufite ubwoba ko byadobywa. M23 yabijeje ko igiye gukora iki mu gukumira ibyo bitero biza bigaca igikuba mu mitima y'abaturage? Yatwijeje ko igiye gukaza umutekano, igiye gukaza ingamba zo kugira ngo iducungire umutekano, nitugire ikibazo, nitugire igihunga, dushika, dutuze, dukore, dutekane, twumve ko bagiye kuturindira umutekano, kandi bagiye gukaza ingamba z'ubwirinzi bwo kumva ko bagiye kuturinda 100%. Yego, nicyo cyizere baduhaye. Yego. Hanyuma ikindi ubwo urambwira abaturage ntago bajya bishishanya muri Goma ngo bavuga bati hakaba hariho ubwo wenda ndavuga bitewe n'amoko Tshisekedi yamamaje, ntago mwishishanya abaturage. Bivuze neza kumbaza icyo kibazo. Yego. No kumbaza ko kana ubwo hari ikintu nyibukije. Yego. Goma amoko atandukanye, kandi ikintu ngiye kubwira ndakikubwiye na M23 nayo icyumve kandi gishyiremo imbaraga. Ngewe ndakubwiza ukuri ko baratwumva kandi cyane. Iyi Goma M23 ibishyiremo imbaraga, imenye ko iyi Goma itumo na FDLR nyinshi ku buryo buri bega ku gipimo kiri hejuru. Ubwo ndagira ngo reka clarifying, reka mbisobanure neza ikibazo cyanjye nacyumva. Wanacyumvise ariko ndagira ngo nawe bisobanure mu buryo bwumvikana neza, nta guca ikibungo. Abaturage b'Igoma n'amoko atandukanye, bo mu bwoko bw'abatutsi ari nabo bameneshwaga kenshi, baribwaga, twarabibonaga. Hanyuma hakabamo n'abanyamiryango ba FDLR, abahutu, abandi, harimo ubwoko bwinshi butandukanye muri uwo mujyi. Nkeka ko amoko ari mu burasirazuba bwa Kongo ni menshi, ntago twayarondora aha ngaha. Ntabwo sinzi uko babireba ngo uyu ni bwoko ki,
ariko ntabwo ubona abantu badahuje ubwoko bikangana, umwe yishisha undi, ugiye kuri botike akigengesera, ugiye kugira ko ahaha akigengesera, yikanga ko mu by'ukuri kwikangana hagati y'abaturage. icyo kibazo minsi yashize tuje dutuye tumeze neza, ariko ubu tuvugana ndavuga mena muri ibi byumweru 3 bishize ndabona hari gututumba ibintu bitari byiza mu baturage, abaturage bari ku ruhande rwa M23, abaturage bari ku ruhande rwa Gisegeti, uko twe turi muri quartier tuba tubikurikirana neza 100%. Yego. Noneho wabikurikirana neza wakumva bene abari kuzana ayo magambo, abicaye mu ruwera, abicaye ahari agatsiko nyine ukuntu hari ukuntu abantu baganira bari kunywa agacupa, abasa bari mu kazi. Umuntu watari icyo kiganiro afite hano FDLR. Yego. Ugasanga umwana wabo ni umugore wa cyangwa se ugasanga ni FDLR wihinduye uraho ngaho uri mu batu, ariko arazwi neza ko yari FDLR, ariko akaba yarahindutse ari umuturage yishe mu baturage, nyine yaraba umuturage nk'abandi ariko ari FDLR. Yego. Akaba ahishwe n'ubuyobozi, ubuyobozi buri hano i Goma. Ba mbere bahishe ibanga riri hagati mu baturage, cyane cyane abakomoka kuri FDLR. Abo bantu rero hari n'igihe nagerageze kujya nshaka, ariko imbaraga zibanyeye. Yego, mirimo FDLR ndabigutuye 100%. Ubona hari ibyo mwigeze mu bibaganiriza se mubiganiza M23 ngo ifate irebe uko yavuga umuti w'icyo kibazo? Ndumva icyo kibazo nabo ubwabo barakizi nuko bagize intege zo kumva ko bagomba kugikurikirana. Nge nabyita intege nkeya kuko amakuru barayahabwa umunsi ku munsi. Ni intege nkeya bagize, kandi aba bantu bari muno nibo bagenda batakuru umunsi ku munsi. Yego, kuko nk'ibyo bitero biravugwa ko M23 ngo igambarirwa n'abantu baraho, ariko kandi bikavugwa ko hari nabo yagiye yakira bavuye muri coalition bari kugenda bayigambanira, dore ngo yatangiye no gukora ibikwabo. Nayo ubwayo harimo abari kuyigambanira, ariko wumve ko hano mu Birunga siduturanye hano mu Birunga. Yego. Harimo iyi coalition, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo na FARDC. Abafite iyo miryango iri muri aya mashyamba hano muri Goma bishyize hamwe. Yego. Nibo bantu bumva ubuyobozi bwa M23. Yego. Baharanira kumva ko bazajya bashaka gukoresha ubutoboye kose bagatanga amakuru muri ziriya nyeshyamba ziri mu Birunga zira FDLR. Yego. Ziri hafi cyane, mbega ahashoboka hose harigeze zidurugumbanye kumva zaturanyemo. Ziri hafi, badutabare bagende babarase muri yashyamba babakuremo, na hano mu baturage bakoreshe ubutasi bwo hejuru, bakoreshe abaturage bashaka gukorana nabo, babumve babatega amatwi, babafashe kubarobanura, bakuremo abo bantu bafitanye isano na FDLR n'abazashobora kuzirangiza kuzimaramo. Yego. Naho batari abaturage ngo bakoreshe uko bashoboye kose, babatega amatwi abaturage bakuremo aba bantu ibi byinshi bya FDLR. Yego. Ntabwo M23 icyo gihe bigifite ibibazo n'abaturage bayo bafite ibibazo. M23 shikame bakoresha ubutasi buri hejuru bwinjirira abaturage, ubahaye ikibazo cyo kuvuga ngo uriya ni FDLR ni umunyarwanda, akaba ibimenyetso bifatika, ibimenyetso ndasubirwaho, ibimenyetso bigaragara. Uwo muntu bamukurikirane gufata
azabahundi wundi azabahundi FDLR zizashira muri Goma. Yego ubwo reka nagushimira cyane. Keretse hari andi makuru ufite ku kibuga cy'imirwano se wagiye ukurura? Uyu munsi twagiye hariya muri Grevero turi kuri manifestation. Okay. Ku kijyanye na biriya bitero bya drone nahoza mbona Amerika hari icyo yabivuzeho. Leta zunze ubumwe za Amerika biciye mu ishami ryazo rishinzwe Afurika zavuze ko ngo kiriya gitero cyongeye kongera ku mibabaro yatewe n'imfu zikomeje kwibasira abaturage benshi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bati turihanganisha byimazeyo imiryango y'abapfuye, inshuti zabo ndetse n'abo bakoranaga. Bati turasaba impande zose ziri makimbirane kubahiriza inshingano zo kurinda abakozi b'umuryango w'abibumbye n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Aha ngaha sinzi niba ubyumva, Amerika ntigeze iklarifyinga ngo itangaze uwagabye icyo gitero, source y'icyo gitero. Ikibazo dufite twebwe nuko bari kugenda bakikira ikibazo cyo kwagisiti kandi babizi neza ko ariho drone ziri guturuka. Ntago bigeze bavuga ko, ntago bigeze bemeza ko rwose ari igitero cyavuye Kinshasa ngo bacyamagane. Ububirigi nabyo bwaruko, ntago nasubira mu byo bwavuze. Ubufaransa nabwo nuko, European Union nayo nuko, nta wigeze bamaganye igitero n'ingaruka zacyo. Bavuga ko bifatanyije n'imiryango y'ababuze ababo, ariko ntibigeze basobanura neza uwagabye igitero. Ni nacyo u Rwanda rwavuze rwabivuzeho. Aba bazungu nabo turi kubashinja ko ari abagambanyi b'abaturage bo muri Goma. Turi kubibashinja kuko ibi biri kuba byose barebera nta kintu bavuga, bari guhishira ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. Ntago bigeze babusobanura aha ngaha rwose. Aba bazungu bari guhishira Gisegeti bamuhishe mu kwabo. Bigaragare ko twebwe turi kuvuga ngo bashobora kuba bari kumuhindura igikoresho kugira ngo babone uko bakurikiye ubutunzi n'ubutunzi kugira ngo bari kwanga kwiteranya ngo ni amaco y'inda. Aha ngaha noneho African Union nayo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawe ntigeze utangaza source y'iki kibazo. Yitwa Mahmoud Ali Yusuf, ni perezida wa komisiyo ya AU. We yagaragaje ko ngo ahangayikishijwe cyane n'amakuru y'igitero cy'indege zitagira abapilote Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru cyahitanye abasivile barimo n'umukozi wa Loni wakoraga mu bikorwa by'ubutabazi, kandi ngo cyangiza byinshi mu gace gatuwe cyane. Nawe ntiyavuze inkomoko y'icyo gitero. Dore ikindi kibazo no mukoresha ubushakashatsi tena muzireba ukuntu mukora amakuru, mukora ubuvugizi mu bivugeho. Ikibazo kubera iki vuga drone ziri kwica abanyamurenge bari mu binembwe. Aha ngaha kuki bitigeze bivugwaho ngo bavuga bati twamaganye n'ibindi bitero byose bigabwa ku banyamurenge muri Sud Kivu? Aho ngaho natwe turi kugira ikibazo. Ubu aha ngaha niho u Rwanda rwahereye rero ruvuga ko amahanga ari kuzana uburyarya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nabyo tubirebere hamwe. Amahanga twe turi kubona ko bamaze kuva bica Wiringoma bagaceceka, bakaruca bagatera bombi Masisi, bakaruca bakarumira. Impamvu itumye bavuga ni urupfu rw'uriya muzungu Karine Bwise. Muzungu niyo mpamvu nabyo bari kubivuga, nabyo ntiberure ngabo abantu bo mu murenge barashize benda kubamara. Drone zabaye nyikirere, abazungu nibo baze Gisegeti batavuga ngo bamwamagane. Twebwe baza ahubwo batureke dushobore twirwaneho, Gisegeti tumwirukankane nibinashoboka Kinshasa tumufata. Reka nkubwire icyo u Rwanda rwabivuzeho rero, kuko ibi bintu byose birenze ukwemera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe we yagaragaje ko ngo uburyo umuryango mpuzamahanga witwara ku ntambara kubera muri burasirazuba bwa Kongo burangwa no kubogama n'uburyarya, aho hari aho uhitamo kuvuga ukundi cyangwa ukirengagiza ibyaha bikomeje kwibasira ibyaha bikomeye byibasira abasivile. Yatangaje ubwo ni nyuma y'ibi bitero nyine Nduhungirehe n'ibyo yakomozagaho, ariko mu by'ukuri yari yabanje gucisha amaso mu bikubiye mu matangazo y'aya amahanga yagiye asohora,
atavuga ukuri kuri ibi bitero ngakugimuzi. Hanyuma Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitangaje kubona amahanga ahita ashyira mu majwi impande zose ziri mu makimbirane aho kuvuga ukuri kuwabigizemo uruhare. Avuga ko nubwo hari ibimenyetso byerekana ko igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo, ibihugu bimwe n'imiryango mpuzamahanga byahisemo gusaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga ikorera iperereza aho kuvuga mu buryo butaziguye uwagikoze. Yongeyeho ko ari urugero rw'uburyo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bikunze gufatwa mu buryo burimo kubogama, kuko igihe ingabo za Kongo zagabye ibitero byibasira abasivile cyane cyane mu bice bituwe n'abanyekongo b'abatutsi barimo abanyamulenge, amahanga kenshi ahitamo guceceka. Atanga urugero ku bitero bya drone byagiye bigabwa mu gace ka Minembwe nibyo twanavugaga ahangaha, kuki bo badatabarizwa n'ayo mahanga. Ejo bundi barasenyewe, barishwe batagira ingano, ariko noneho aka kanya wenda hari kuvugwa ituze naryo tutazi igihe rizamara, ariko Nduhungirehe nawe yabinenza ati kuki bitavugwaho. Biteye rero impungenge cyane. Solution ni iyihe rero nk'abaturage? Niki musaba nk'itangazamakuru nk'ubuvugizi mwasaba ko tubakorera bwibande kuki? Ubuvugizi solution ukuntu twe tubibona ko bavuga kuri buri kibazo nka gutya bari kuvuga hano muri Goma iyi drone yarashe hano muri Goma ikica uriya muzungukazi. Buka ko n'abanyamurenge nabo ni ibiremwa, yego, n'abantu kandi baricwa bari barutse kwica umukecuru w'imyaka iri mu majana bamusanga mu nzu. Yego, hari n'undi mwana ahangaha, reka nkubwire, hari umwana witwa nahoze mbona ngo umwana w'imyaka 12 yitwa ngo ni Nandorimana Jolie yakomerekejwe n'amasasu. Umukobwa wagabweho ibitero n'iyi coalition. Ibyo byose abazungu barabibona bakabyihorera. Yego, icyongereye coalition niyo iri muri Uvira, nabura abantu bakaburigirirwa irengero. Uvira uvuga ko irimo coalition aka kanya, reka nkubwire ibiri kuvugwa y'aka kanya biteye agahinda. Abaturage b'ubwabo kandi barabivuze bati M23 ubwisohotse wayisohoka inyuma, hari abayikurikiye bagiye banabizira. Abaturage barashinja Wazalendo kwica umuturage, ndetse ubwoba bwongeye kwiyongera muri aba baturage bo muri uyu mujyi wa Uvira. Uwo muturage bishe nta kintu yari yakoze, nta kosa yakoze, gusa abatuye mu mujyi wa Uvira baravuga ko biciye umuturage ejo ni tariki 11. N'amakuru rwose bavuga ko yishwe mu ijoro ryo ku itariki 11, bikaba byateje impungenge n'ubwoba mu baturage basanzwe bangakijwe n'ubundi n'umutekano muke umaze igihe muri aka karere. Uwo muturage ndabona yitwa nde ndabona izina rye yitwa nde, ndabona izina rye ntaribona ahangaha, ariko rwose urabona ko ni umugabo ubona ko utaragera mu za bukuru. Yishuwe mu gace ka Kasenga, muri quartier Kasenga. Wazalendo zongeye gusubira ya mico yazo yo kwica abaturage. Ya mico yabo barayonze, Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Ubwo rero muri axe za Minembweho ituze biravuga ko ngo uyu ni umunsi wa kabiri hari ituze. Ngabaho bayiturije nyuma ya biriya bitero byagabwe ejo bundi tariki 10, byanahitanye abaturage batagira ingano, bigasenya iriya radio yavugiraga abaturage. Ariko bakakanya ngo hari ituze, ariko ubwoba ni bwose bati ntago tuzi ko rimara kabiri. Ntago bazi uko buraca bumeze muri axe za Kalingi. Hanyuma yego, nanjye kubwira axe ya nani, axe ya Masisi muri Yaneho ya Gatoyi. Yego, abaturage bameze neza, bari bahunze barahungutse. Kalendari yazamutse iri kubatwikira amazu, bamwe bari kubaka amazu yabo yo bari batwitse. N'abaturage bo abaho bita muri Ngokwe munsi ya Karovariyo.
arahungutse baratuje bameze neza. Aho bita muri Muhororo, aho ngaho niho M23 ifungiye, aho bita muri Muhororo na Mutuza. Aho ngaho niho ifungiye, ubwo gucungana nabo bari yo hasi mu mashyamba, bari kwerekeza za Bunyabayiti, yo hasi hamwe na za Remeka, niyo Bazalendo bari yo koalisiyo ya Gisegera. Yego, imasisi kandi akavuga amakuru meza muri groupement ya Bashari Mukoto, muri axe za Kibarizo. Ahangaha nyuma y'uko kwa gatatu hari hagabwe igitero ku mazu y'abaturage, cyagabwe n'abitwaje intwaro batatangajwe amazina ngo nabazarendo cyangwa se M23, ariko biravugwa ko ahangaha muri Bashari Mukoto ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byatangiye kongera gusubukurwa kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, mu gihe kwa gatatu ho igikuba cyari cyacitse. Ubwo rero ubwoba mu baturage buracyari bwose, ariko basubukuye ibikorwa buhoro buhoro, ni ugutwaza, ntabwo bizeye ko umutekano uhamye. Ibikorwa barabisubukura, kandi aho M23 yagiye gutabara, yego, aho asigaye ubuzima bugahita buba bushyashya bukaba bwiza. Yego, niho hari navuganye n'umuturage uri muri Nkokwe, yari afite rezo imeze neza, ariko yambwiye ngo baratuje, isoko rirarema neza. Ari muri Nkokwe nyine ya Karovari muri Gatoyi. Bwira ko M23 yatambutse kabisa ikajya aho bita ku Muturirwa, ariho iriyo hepfo mu mashyamba hafi y'aho bita Gashunga, hasi muri za aho bita Ruseme. Ubwo bakaba bari aho bita Mutuza ku Kamunangu, aho bakaba bakorera patrouille muri Muhororo. Urumva ko umutekano mu baturage, Mukumbiriri barahari, Gatoyi barahari, Mitimingi barafashe. Umutekano ni wose mu baturage bari muri Gatoyi. Ni ukuvuga ngo abari Rubaya, abari hariya muri za Nyamiyaga, za Mwumba, za Mwururu, za Runigi, abo bameze neza, baratekanye, umutekano warasubiye uba 100%. Amakuru ari kuvuga ko muri Warikare ngo bari kugota pinga, bimeze bite? Uri kuyakurura ukayamenya? Muri pinga hari umuntu nagerageje guhamagara wanje uriyo, ntabwo twabashije kuvugana, sinzi ukuntu byagenze, ntabwo yabashije kumva amakuru nk'uko bikwiye. Yego, mbega nyimya amakuru ihoreye, nyimya amakuru. Reka tubyite gutyo. Aha Warikare ikiri kuvugwa nuko rwose ngo bari kugota pinga mu buryo bw'ibanga cyane. Hari udushya bamaze iminsi barekuye twa Ndete hano muri Masisi, ndetse na za Buwabo. Kibati barayifashe, barayirekuye, bayirutse kuyifata. Kibati yo hepfo hamwe na za Kimuwa bita muri Kimuwa. Yego, ntabwo twabyita ko bayirekuye, kuko n'ubundi banari hafi yaho, baraho hamwe na Kimuwa, baba bahagenzura mu buryo buri strategique. bahakorera amapatrouille, ntabwo baharekuye. Ariko wabajije impamvu barekuye Kazinga ni iyihe nyabuneka? Kazinga kuyirekura bisobanuye iki mu by'ukuri? Kazinga, iriya Kazinga, buriya Kazinga nyigusobanurira ukuntu iteye. Yego, Kazinga ni mu mashyamba, nta baturage benshi bahaba, bari umujyi. Kazinga ntabwo ari umujyi, ese nakugereranyiriza nkahera. Kazinga ntabwo ari umujyi, ntabwo ari n'isantere nini cyane ikomeye. hari ahantu kuharekura bashobora kuba bafite impamvu yabo yabibateye, ariko n'ubutahara ari ahantu hameze, ari imisozi icanze n'ikibaya, n'ahantu mbega hafi, mbega uriyo ntacyo waba utabara kinini. Ni hafi ya kuba bari Kazinga bagomba kuba baproteje zone Masisi. Yego, ubwo nicyo nashaka kuvuga. Baba proteje zone Masisi, Kazinga no kuvuga
kugira ngo ugere zone Masisi uba wamaze gukora Kazinga. Yego, ni ukuvuga ngo niyo nzira yerekeza ku izone. Ariko banari mu misozi, ntabwo bagiye ngo bagende, ntabwo bari mu masantere ariko bari mu misozi. Yego. Urumva rero ntabwo kugira ngo binjire bavuge ngo bafate inzira bajye mu Masisi, nabo n'ubundi byanabagora tu. Uri Kazinga birakorohera cyane, urumva, reka turebe. Uri Kazinga, ubwo ahangaha bari banditse ngo icyo gufata Kazinga bivuze cyangwa se kugenzura Kazinga icyo bivuze. Urumva, bigaragara ko Kazinga iri hehe na Rubaya biregeranye? Oya, Kazinga iri kure ya Rubaya, ubwo Kazinga iri kure, iri hafi y'aho bita mbega tavuga ngo kuko ubwo iri hafi ya Gasopo na Zandete, kuko bivugwa ko bajya kuyifata niho bari bateye baturutse. Iri hafi ya Ndete na Gasopo. Yego. Ikabiri hafi y'aho bita Mashaki. Yego. Aho bita Bugabo. Yego. Na Masisi. Okay. Na Rwashi. Na Rwashi, ni ukuvuga ngo ahubwo tena aho kugira ngo ibe hafi ya Rubaya ishobora kuba hafi ya Nyabyondo. Byibuze ni muri Osobanyungu. Aho ni muri Osobanyungu. Urumva ko harimo itandukanye kuko nyeka ko Rubaya iri muri Kibabi. Rubaya iri muri Kibabi, mbega muri nani ya Matambi. Kazinga ngo ishobora gufungura inzira zigana Buhimba muri groupement ya Walo Wayungu uri muri Warikare. Ubwo Buhimba ubumanuka werekera hasi muri Warikare. Ndetse uri Kazinga birakora cyane kwerekeza Gatoyi, ni mu majyepfo y'umujyi ni mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Kuko Gatoyi, Kazinga iri hagati ya Gatoyi na Masisi. Uva Kazinga ujya Masisi niho hafi, hari raporo yo urajya i Gatoyi. Ubu rero Wazalendo nibo bayifite, ubwo ni bafite amahirwe yo gutera centre Masisi se. Bafite amahirwe yo gutera muri Ruki, bafite amahirwe yo gutera Masisi na Kasenyi. Gasenyi burya iri ruguru, iri hafi y'aho bita muri Kinigi. Okay. Ahubwo gutera Ruki abari Kazinga bari hafi ya Ruki. Ruki ni Ruke. Tuhita muri Ruki na Ruke, byose ni bimwe. Yego. Hanyuma ndakira amakuru avuga ko muri Warikare turi no kugana ku musozo ngo nkurekure, ariko muri Warikare haravugwa amakuru yuko agahenge kongeye kugaragara ahitwa hari agace kitwa Mikumbi, sinzi niba ukazi. Aha hari havuzwe imirwano yasize isubije inyuma M23 ku munsi wo kwa gatatu, ni muri Ruberike. Aho ngaho ndumva ari kure cyane ho, ni muri za Ruberike. Aha ngaho rero ngo hagarutse ituze muri ubu buryo. Hanyuma ikindi amakuru aturutse ku ndondo ya Bijombo aka kanya mutaramamaze kuyansunikira hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aravuga insanganya Wazalendo zihuye nayo ku mirongo y'urugamba mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishyira ku wa kane ngo barwanye, nuko mu gitondo cyo ku wa kane bararwana nyine, barwanira hano ku ndondo, ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yari ikomeye cyane hagati ya Wazalendo na Twirwaneho, barwanye bikomeye bituma bamwe mu bagabye igitero bahasiga ubuzima. Birubakwa ko ni coalition yari yaprovotse umwanzi, rero yivunwe amadubu yamukubise. Amadubu agomba kubashahura, abatuye kuri iriya misozi nabo barabihamye. Kandi hari ikindi kintu bari gukoresha, bari gukoresha ngo ni Wazalendo, ariko niyo coalition yose nyine nicyo biba bivuze. Noneho barindwi muri bo bahasize ubuzima, baguye hano ku ndondo rwose. Watanze ubuhamya yabivuze ati barindwi. Amadubu yamugaraguye. Ubwo wasanga banarenga buriya. Iyo bavuze imibare imeze nka gutyo baba barenze. Agace kitwa ngo ni mu Mitamba, ni hafi ya Mugeti, niho imirwano yibandaga.
ahangaha niho abazarenda bakunze gukoresha nk'inzira banyuramo bagaba ibitero ku baturage batuye muri utwo duce nyine two ku Ndondo. Byumvikane ko rero umwanzi yivunwe mu buryo budasanzwe. turaza nda kuba tunabigaruka mu makuru yacu ari imbere, kuko umutaramu rwose anyijeje ko aza kungezaho icyitwa operation uko zakozwe. Ubwo nawe reka ngushimire cyane kudusangiza amakuru na situation uko imeze. Nkwifurize kugira impagarike n'ubugingo nyaboneka. Ubwo izeza abakunzi bacu hano kuri News Lab TV ko uzajya udusangiza amakuru. Niko bimeze kabisa. Sawa, Imana y'amahoro ikurinde. Yego namwe muruta Imana. Yego, arakoze cyane umutalamu wacu uri Goma. Ndababwira nti mfite imboni hako ntimujya mubyemera. Amakuru tuba tubahaye hari ahandi mwayamenya cyangwa se mwayakura, hari ahandi mwayumvise. Birumvikana cyane. Hanyuma reka mbabwire ko European Union biravugwa ko ngo irateganya gufatira inkunga EU cyangwa se European Union yateraga ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ngo yabigiye guhagarara. Amakuru ataremezwa n'urwego na rumwe bireba yatangajwe n'ibinyamakuru nka Bloomberg kuri wa 4 tariki 12 Werurwe, aravuga ko inkunga y'amafaranga mu muryango umwe w'uburayi bw'ibihugu by'uburayi watangaga mu kurwanya inyeshyamba zifitanye isano na leta ya Islam muri Mozambique ngo izahagarara muri Gicurasi, kandi nta gahunda yo kongera igihe nk'uko abantu begereye iyi dosiye babitangaza. Ntabwo ari biremezwa neza, ariko kandi nibiza kwemezwa turaza kuyagezaho 5 kuri 5. Gusa umuryango muri 2024 wemeje inkunga ingana na miliyoni 20 z'amayero, no kuvuga ngo ni miliyari 23 ndetse na miliyoni 20, ubwo ni miliyoni 23 z'amayero z'amadolari y'Amerika yo mu gufasha ingabo z'u Rwanda mu bikorwa by'umutekano zikorera mu ntara za Cabo Delgado, ikungahaye cyane kuri gaze muri Mozambique, ihwanye n'amafaranga wari wemeye gutanga hafi y'imyaka 2 mbere yaho. Hanyuma ikindi twavuga, reka noneho tunyarukire mu karere, tunambuke hakurya y'inyanja ngari, turebera hamwe uko situation imeze mu karere. Kiri kuvugwa ni ibura ry'ingengo y'imari mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Community, ukomeje guhura ngo n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amafaranga gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere y'inzego z'ingenzi ziwugize. Amakuru aturuka mu nzego ziwukurikirana rero agaragaza ko mu bihugu 8 biwugize 2 gusa ari byo byubahirije inshingano zabyo zo gutanga umusanzu w'umwaka wuzuye. Bikomeje gutera impungenge ku mikorere y'inzego z'ingenzi z'uyu muryango, zirimo urukiko rw'akarere rwa Afurika y'Uburasirazuba ikizwi nka East African Court of Justice, n'inteko ishinga amategeko y'akarere izwi nka East African Legislative Assembly cyangwa se EALA. Izi nzego zombi rero zifite uruhare rukomeye mu kubaka ubuyobozi bushingiye ku kubahiriza amategeko, guteza imbere demokrasi no gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Umuryango wa EAC washinzwe mu mwaka wa 2000 ugamije guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu, politiki n'umutekano hagati y'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu ntangiriro wari ugizwe n'ibihugu 3 ari byo Kenya, Uganda na Tanzania. Nyuma yaho haje kwiyongeraho u Rwanda n'u Burundi muri 2007, Sudani y'Epfo muri 2016 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2022. Bituma uyu muryango waguka ugera ku bihugu 8 maginga ya. Intego nyamukuru za EAC zirimo gushyiraho isoko rusange ry'akarere, kubaka ihuriro rya gasutamo, gushyiraho ifaranga rimwe ry'akarere ndetse no kugera ku ihuriro rya politike. Kugira ngo ibigerweho rero bisaba ko ibihugu byose bigira uruhare rungana mu gutera inkunga ibikorwa by'uyu muryango. Uyu muryango yowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, uherutse gutorerwa kuyobora uyu muryango tariki 7 Werurwe 2026. Hakurya y'inyanja ngari, igisirikare cy'Amerika cyahuye n'isanganya kibwa drone zigera kuri 4. Ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Fort Campbell cyatangaje ko hari abantu bataramenyekana bibye drone 4 za gisirikare, maze gisaba ubufasha bw'abaturage
kugira ngo bafashe mu kubafata. Hanyuma nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya United States Army, ishami rishinzwe iperereza mu gisirikare rizwi nka United States Army Criminal Investigation Division, yatangaje ko uzatanga amakuru azatuma abakekwaho ubwo bujura bafatwa bagashyikirizwa ubutabera azahabwa ibihembo bya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru avuga ko izo drone zibwe ari ubwoko bwa Skydio X10D, zikaba zari ziherereye mu nyubako ya 6955 ku muhanda wa Ashayu Valley Road, ni mu kigo cya Fort Campbell. Izo drone zaherutse kugaragara ku 29 Ugushyingo umwaka ushize mu mutwe w'ingabo witwa 326th Division Engineer Battalion, ariko kandi hagati ya tariki 21 na 24 Ugushyingo 2025 abantu bataramenyekana binjiye muri iyo nyubako mu buryo butemewe maze barazitwara. Ubwo rero ubuyobozi bwa Fort Campbell bwatangaje ko bushobora rwose ushobora kuba afite amakuru yizewe kuri ubu bujura asabwa guhamagara ishami rya CID rikorera kuri Fort Campbell cyangwa agatanga amakuru mu buryo bw'ibanga. Abashinzwe iperereza bavuga ko amakuru atangwa n'abaturage ashobora gufasha cyane mu kumenya ababigizemo uruhare no kubashyikiriza ubutabera. Yes, hanyuma tugana ku musozo, ni munyemerere nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko kuri wa kane Iran yagabye ibitero bishya bya drone na misile mu gihe intambara yongeye cyangwa se yegereje ibyumweru 2 muri Israel. Humvikanye impanda ziteguza ibitero byo mu kirere mu gihe abayobozi baburiye abaturage ko hari ibisasu biri guturika bituruka muri Iran, ari nako ibihugu byo mu kigobe byiteguye kugabwaho ibindi bitero ku munsi wa 13 w'intambara ya Iran. Tehran ikaba ikomeje kugaba ibitero kuri Israel ndetse no mu bihugu byo mu karere, ni nako yibasira amato y'ubucuruzi anyura mu muhora wa Hormuz, ibikomeje gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri petrol bikomeza guhindagurika. Israel iravuga ko yabonye misile nyinshi ziri guturuka muri Iran mu rukerera rwo kuri wa kane, yongera ko ingabo zayo zikora ibishoboka ngo zihagarike iyo mvura ya za misile. Israel Defense Force yavuze kandi ko kuri uyu wa kane umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran ukorera muri Liban warashe ibisasu bya roketi ku mupaka, nkuko inkuru dukesha Ero News ikomeza ivuga. Hagati kandi igiciro cya petrol cyongeye kumanuka kigera hejuru, cyongeye kuzamuka kigera hejuru gato y'amadolari 100 ndetse no kubana amayero 86.6 ku kagunguru. Kuri uyu wa kane nyuma y'iminsi mike kizamutse kigera ku madolari 120, no kuvuga amayero 108, bigatera impungenge ku masoko y'isi ndetse n'impungenge zo gukomeza kubona ingufu mu gihe intambara ikomeje muri kamwe mu turere dukungahaye cyane kuri petrol na gaz bitunze isi. Abatuye Dubai nabo bavuga ko ibisasu byinshi byumvikanye ijoro ryose, mu gihe ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere bwa United Arab Emirates nabwo buri gukora ubutaruhuka ngo buhagarike indege zagera abadereva na misile. Abanyamakuru ba Ero News bemeje ko urusaku rwinshi rw'ibiturika rukomeje kumvikana mu gihe indege z'indwanyi ziri kugaragara mu kirere zijya guhangana n'ibitero biza. Hanyuma rero ngaye nguko, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyiza cy'umugisha rwose cyo kuri uyu wa gatanu tariki 13 Werurwe 2026. Amahoro y'Imana akomeze kubana